медалин кавалера Браттын абыгына сүртүрге сылла жөрдөн ишкийтте чемпионы Алексей Захаров 9 токордо чурапчы Республика Сака. Бихан ишкииттен Биханын кенне халларын Барван медали Ожахи. Как и всегда, выпады делает и очень быстро хватает. Заритто ечимде кадер сас 2-3 жылдак төрөк Алексей Захаров 97 жылдак төрөк. Tehlikeli Akres Bölgeden Akıvonda Usulla Kapçılı'da çempiyona Hakayının medallerin doları kavalera Mançarız Patriyan Nikitoğlu'la Prijora Uspot Master'a Vesislav Konstantinov Kallas Sayar Salayını doları Arbitr Aysen Jendelinskay Çurapçı komandatından Kapsay Firacatın Kubagan Kahayını Bıraktın avına biristen Nikitoğlu'la Akbarvan Seprijora Toytutuğlu'ya Heblüge Bıçıktan turniri çempiyona Aysen Jendelinskay арбитр Ожия. Зарикто Ухина Балырын Ағуан 5 килелі Эпчонларға тәңнәғын қотаға. Очередной проход ногу и Зарикто Ухина становится победителем. Танец Орла в исполнении Зарикто Ухинова. Бронзовый призер Гран-при Қаңалас Қапсағая Зарикто Ухина, Бурятия.